A dobro, šta? Ne, puštaš, ne na kraju zajedno. Ne, samo ženima kako su oriče u centru. Ja mislim da su oni bili u prolazu, slučaju. Ne da je jedan da vuto ne vidi. To je ovaj, Kanis Lukas. Kanis Lukas. Bukovi. Kjerovi. Pa bojo nisu baš kjerovi, prije su bikovi. Zaključaj Orsate! Uhvati mu lijevu nogu i prebaci Orsate! Diži gore! Ajmo vuci to! A rip jebem. A, ripanje! Ključa si noge! Znam, ne, ili ono onako, jel? A ova druga ide unutra. Mislio sam, čudno mi je... Radili smo bez ripanja s njim. Čudno mi je noge, a da nije dozvoljen rip, to mi nije. Ali inače je bilo dozvoljeno, i Vinkovcima je zadnji put bilo dozvoljeno. Ne, ovi evo nešto su počeli izmišljati. Čak i u nogi. Činite pravila. Znači, ključali su, što kako su to došli? Znači, proput. Što je bilo? A to je kako? U Vinkovcima smo bili na Bjelom Koracu. Isto situacija. Što je bilo? Ripanje. Znači, ima single Dixon na bolje da je druga ide preko ovo preko išao da bi ja trebao. Natan, nakon ove bori.
Rudi, aj! Rudi, aj!